Kapibasyan, dodong osubab, da Diyazu, ay tabinay kong avi di Kristus. Minggu na po, di ba inong nga, tadaw minggu kaduvo, da timpu kapanagitan, taon B. Titak, di ginaingan, day da toko, itanak daw. Potonda i Abraham, dominanak di kinaingan, di tanak tontayson daw, i Isaac, doid kahubukan. Aw i okwang oman di kinaingan. Itino i tanako, i koginavan, kadisido, day dotoko. O kinungaw no, day disido.
Dengan ditama di Tanak, di Espiritu Terbitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus di toko, kami keginapan di kenengan, kami kepisan di Espiritu Terbitua, miampai na Yesus ave-ave. Miampai sulubanu. Tapi na yung ave, na timong toko na penambasangan Sancti Michael, na tadaw minggu bahay na diti. Da mamalamay, tadaw minggu kedubo, da timpo kapanagitan. Dari kalamasan misa Terbitua da bahay na diti, mikot toko. Kumasan po ko zong miyampay da konsikan, sebab nanuan toko da kasibatan, da menimpun da misa Terbitua, da panambasangan. Kemudian ng pangamikot toko nagi, miyampay da kansanan di Tuhan. Sebab sabi pada toko, tumbazanzo, kiba da pagkianuan toko di Tuhan. Kiba panswang paingopi dati da ginaba da toko, imang toko da magituhong da di Tuhan. Dari miyampay da ketimungan toko da tadaw da panambasangan da diti da tadaw bayan diti. Kano misompu da petumbazan kano bitaw da toko sa fiampi pagkianuan toko da Tuhan. Miyampay da petumbazan penagi. Tadi teminay ngawi, pagawin da patiambusan toko, misal da Terbitua da toko da bayan niti, kanao po mengakun da sabab da dosa ngawi da toko, kapapataundan na di da toko sundi, da mamalamay di katapatan da melati Terbitua. Mengakun so, da di kenengan tabakas, beladezo tepinay ngawi, da nagmisa so kozo, it pemusaban ngabeku, amit bos ngabeku, inudu. Ia bitua pentiambus sahangai, sabi abiditas sab sang tingabe, Yesu tepinay ngabe, dos mambayang mentok dego, dari Tuhan kenengan da toko. Kikasianan na dada da toko i kenengan tabakas, mamahiyang da dos ngapi da toko, o magawit da toko da kapasizan selajong. Amen. Tuhan kosianay no? Tuhan kosianay no. Kristus kosianay no? Kristus kosianay no. Tuhan kosianay no? Tuhan kosianay no. Kano sumambayang, oy kinengan, inakapuno dagay na makinango da di tanak ko ginaban no. Kana ngay no, sumambayang sikoy, da managok dagay da suang kozo, mazada bos no. Da miyampay to kito, sunduban na dadi doon iting, umundos si kanada da mintong da kabantugan no. Maza di Tuhan Yesus Kristus tanak no, imamama siya mamalintam yang padiaw, di kepisan di Espiritu Terbitua, iso kinengan, bontok so hihinaid, ay so kopuson. Amen. Pambasan, manta di buk do kinatimpunan. Pinaka di kinaingan i Abraham doid panginaman. Abraham, kadisido do minamoho. Doid tizo, kadisido do suminimba. Ovito itanak usay no kadi kinaingan do minabos. Itanak tantoy sonu i Isaac. I kaginavano o mugadno do dayho itana do Moria. Dayho no do patakon no isido sabagi do kaubukan sinog.
id ison hu takawas, ituduan ku doi diaw. Ontok nakadimpot izyoho doi ho, iti zenon, itinudu di kinaingan doi disido, minama i Abraham do iso altari doi ho, om hudono i suduvon. Dadi pahanato no disido i hongondaw, om bihidono i pais, do mamatay di tanak kusay daw. Nga itasab di Tuhan minamuho day disido mantat surga. Abraham, Abraham, kadisido da minabos. Day tizo kadisido da suminimba. Kada bihido inohongon nu day di tanak kusay nu, kadi tasab da minabos. Kada sinduahay isido, tubay no, kayo zo da onok ko di kinaingan. Aw kaminada da papatak dago di tanak nu, itanak tontoy son nu. Dadi tiangog na po, no kito di Abraham o iso tontohuan kambing, nakasavit asangaw do iso kazu tasibo. Nanu di Abraham itontohuan kambing, om pabuko no sabagi do kaubukan sinop, do penavohi di tanak kusay daw. Minamoho itasab di Tuhan, dari di Abraham do kumainduvo, do mantad surga. Tumau zo maza dago sandi. Ituhani iti imobos. Tuno kay mang kaditi tuaw ko minada. Dapapatak dago di tanak no. Itanak tontoy son no. Pasasadon ku abalakat ngavi day diaw. Do di zon ku o sinakagon no ngavi. Do miyaga ginumu. Di tambituan ngavi datawan. Om di siovuk ngavi datogis. Do itisan dat. Sinakagon ngavi no po. Nga kasanganumay, di vavazan tanga gazo, di sangod ngavi diho. Savyavi itinaw ngavi, do itana, do mingazo, may diho sandi, maza di sinakagonu ngavi, sabagi do iso tingadan, montok di kabingi mazano. Ibos di Tuhan. Memanaw zoe dari dumbangan di Tuhan, do itana di sangimpasi. Huminansan zo, untuk petu di minabos zo, no sinduahan zo kozo. Apagon kozo hogo dari mato di Tuhan, i kapatazon di ohi doy dia. Isu puno ay Tuhan, izono isu puno. Nakahuvaw no ikagos ko ngavi. Iso kahubukan kapanakatahuadan o pahubukon ko. Mamahaw zoe doy dingan di Tuhan. Tuhukon ko'y o tao ko ngavi doy di Tuhan. Idumbangan da savyavi tuhun daw. Idatad ngavi dihamin di Tuhan, itangano oy Jerusalem. Pambasan, manta disuat isang tipol, day tuhun ngavi lorong. Miyampay doi Tuhan, o idamping do toko, isay no di o kano do humavan do toko, tuaw inon dusu di kinaingan, itanak daw sondi, nga pinatak di isido, montok ko nalan do toko sa viavi. Pointantu toko idati do ahapas po o titak do megadino do au
mada isido do papatak do onunopo ianu daw do papatak. Kano naku o isay nopo do pakahasa di nongopihi di kinoingan untuk au pakahasa ikinoingan kano naku o isay nopo o menghukum kano naku i Kristus Jesus au o konopo ko minatay isido mantok dotokow nga tuminungag isido mantad di poing patay om doy hono do id avananan di kinoingan do mingkakat isido om mokinsian montok dotokow. Ibos di Tuhan. Mantad di gavun, kusulog ginavaw dono ongo iho ditama. Itino itanaku iko ginavan, paginongo no dosido. Tuhan biampai desu. Pembahasan mentadi abal tabasi tebi tua sinuat dimak. Angatai na di Jesus dan biampai di sido. I Peter, ami James, ami John. Ambuana na ziha da tuminakad da ison ho takabas. Inombo da nakanu ziha da asondian. Dayhono, da di dumpangan dia da nasihiyo isido. Inapabasan ngabi di sido, nga dinumadi da mihap kihap o pinuak. O pupuak katambono po o pamumuak i don tanah da kanu memuak. Medimbuhay i Elijah da dia biampai di Moses. Masa ziha meningkibos di Jesus. Dari minabos si Peter dari Jesus. Oi Rabi kadisido da minabos. Kemazan ko za mentok da toko da doi ti toko. Dari patumbazay si koino da papava da tahu husap. Iso mentok diaw. Iso mentok di Moses. Iso mentok di Elijah. Aw na kaya sido da nunu aboson. Naikot na ziha da non-dosi. Bisa gavon minikot. Minamahikup dia ha. Da id tinggahung gung. Dayhana da minikot da isa oho manta di gavon. Itino itanaku ikaginavan. Pagkinongo na da disido. Dari tiga ge untuk piovovo izioh do menintong, aiso na di sanguhun do na kita dia do miampai dia nga i Jesus na. Di masa izioh munduk di nuh takavas, pinapaingati si do dia do aiso sanguhun do poihon do nunu i na kita dia. Gisamit do opongopo do ketungag i tanak do tuhun demantad di poin patai. Auhi ko sa ziha daw tuminanod di kapaingatan. Sunung patu daw ziha sandi na po nga minogibobos daw nunu dati o kamazon.
da tumungag mantad di paimpatay. Ia baltabase di Tuhan. Tabinay nga abi, sabi abi da susuzan kiba da ketimpunan, kiba da kaimpupusan. Miaga isabuk. Akapa pa tu, to awsang ko akapa, kiba da ketimpunan daw, kiba da kaimpupusan. Nga, kadang-kadang, da kiba da timpo, sangyan to ko na po da mambasa da book, auto ko kano damindad da ano kaza kaimpupusan da book di tiabuk di basaon to ko. Jadi ano man da to ko tahiban to ko o PPA chapters intangan to ko i kamoy da sususan te ka chapters di do buin na kaza. Jadi ayhan dito ko, sikap dito ko na mambasa do book. Ang sunong imada kapapeng ka, aw to ko'y kasangad daw na mambasa. Ayhan to ko na kahimpusan na sususan diha. Itiana, kamazan, da kalamazan to ko, da bay na diti. Tayo itiana alati, the boss tumitua di nongo toko di bahay na diti. Tu iabal tabasi ng padibahay na dapat diti nga pinapakita da toko la isay ko sa Tuhan. Napagid na pinunganan iti la ano nga ni transfiguration. Boss na padamalazo na panampakan. Pupointong ituhan da ano kaza isay kaza sida kumaysa kumadupan na pangapo kita sida papayaw sida montok di makikiya nga bidaw itumadon nga bidaw da ano kamazan ano kahimpupusan da misyo daw mission di sida da pamugunan sebab au pakalati i makikiya nga bidaw. Senungi mana ingka, senungi mana nak kita, zihat nak kita zihat da isai Tuhan. Kakali zihat da au kalati da bos di Tuhan Jesus da tumungag isido mantad paimpatai. Nung intangan toko, bian toko kaya, tia book the Old Testament. Dumanod na kutumazan da tuon Yahudi na po. Aw kabasa siya damintong da Tuhan. Ina pagi, nasangyan na pa na pinatak di Tuhan kinaingan, di Moses iopad puno di kinaingan, aw mimang, aw mintong i Moses di Tuhan. Nakuha, sebab kasi sida dapat tayo, nakakita di Tuhan. Sebab, isay na pa mintong da Tuhan nga apatay. Ina katumbazan do tuhun ngabi da Yahudi. Nga dahil pambasan the gospel da bayan na diti, yabal tabasi da bayan na diti. O kanapa ko napasi itiya makikiya ngabi di Tuhan Jesus. Sundungi man kita siya da isay ko sa Tuhan Jesus. O kan katunta man di sida, Tuhan e sida. O kanapa ka napasi siya nga napasi da kabasa do pupoy do tuhun ngabi na subay di atumbazan, na sangyan po da nobit Tuhan Jesus, da tawbi na di, dari surga. Amin na pagi, da iti tako da bayan na diti. Tu, nalatian tako iti. Da, dumani na po di Christian, nga patut na pagkusang aso da kosi. Sebab, Tuhan dia basi. Akan kami agak di ketumbazan, teka kepemalatian da Tuhan ngabi da Old Testament. Mentok dia na panga Tuhan kinaingan na pangas kondosi dapat keposisan dia. Tuhan
ino latihan na toko, ino tutunan na toko, Tuhan Jesus na pangakon kat ingka. Tumay may sida na mamagampi na toko, tumay may sida na guminaba na toko, tumay may sida na manak di tabasi di kapasisan na toko. Minggu na bayan na paditing, minggu kedua na kapanagitan kaya. Bos ko ito, da katimpunan, kinatimpunan da misa tabitwa. Itiya kalamazan da bayan na paditing, o kanapa ka mantak na takaw? Tapat mantak na takaw, papaingat na takaw, da sangko da binasi da Tuhan, da tamay magumampi sa da takaw. Tapat nga itiya kalamazan na padabayan na diti, nga mantak nagi itiya katikimans nga be. Ibay na, awat ako na di, hauban siya na katikiman nga inopihi. Yeah? They are no longer called catechumens, but the elects. Nopihi. Sebab, dahil timpo da kapanagatan niti, tumonda kasi siya, dahil katumbasan dia, da kano siya da respond, dahil kamanay mo da kapahagapan ni Tuhan, da dumadi, da tanak, da kinaingan. Miyampay, da sakramen ngabi, da kapadsuan, dahil timpo da Paska. Dadi itiya, bos na bito na padabayan na diti, nga pupagkita diha, itiya calon baptist na takaw. Da miyampay, da sakramen na kapadsuan, kasimban. Patut na pa nga, kasimban da posisyon diha. Sebab mereka di Jesus, da kita di makiki yang kami di sido, da nakasimban. Amin kan lagi, kepemalatian da posisyon sebagai da Tuhan Kristian, mesti sumimban, mesti tidak sumimban. Awat ako'y kabasa da dumating da Kristian, am kakal tako po da managubang ngabi da doon pamagunan. Pamazon kakal tako da patumbazan da bomo-bomo ngabi. Kakal tako po da memidosa tabagat. Aw may sambayang magiinom na po. Tay ka agumo pa sa sabay kaya ko ano kumasan ko. Dumadi na po di Christian nga mositi sumimban nagkaposisyon. Amin na pagi. Not isa tanggungan muntok na sabi na ako, ina na di na Christian, napapentang niti, muntok niti inapihi ngabi. Yeah? Man punswa na timpo na Paska, amungunsub diya ha, mo'y da pangyat na may mo, da manay mo di Tuhan Jesus. Tanggungan na tako, da pupikita iti, da kaposisyon na tako, sebagai da pembitanan dia. Sebab nung atumbasan toko di Tuhan, tapi ikaw posisyon na toko, kakali da au aisa da teka au kasimban, nung atumbasan toko di Tuhan nga au kita Tuhan di Tuhan Jesus Kristus di posisyon na toko, ano di latih da keposisyon da sebagai da Kristian. Mamagat na daw, tagal dumadi da Kristian. Iyon na is a challenge mantok sabay bida ko. Hobi pa kaso mantok diti at timpo da kapanagitan diti. Ina pagi isa bago sabab da nakuha to pinatak da Ecclesia. Itiya timpo da kapanagitan da tikid taon. Sebab kalati Tuhan. Sundungi ma da sasaw na takaw na paingatan niti nga ahihiban takaw sebab na natuntaw man takaw ato takaw na panginaman. Dadi ino, da timpo da panagitan niti ahapon takaw mahik na Tuhan damikat ada di sido insan pabago mengimbago na kaposisyon na takaw. Tapi na ngabi nung intangan Diyoso website da paroki ya. Iba da timpo da panagitan natul da mission.
Tia timpu do kepenegitan no paditinga teka tia Lenten Penitential Service da tahun di tina pengapain susubay kon kami agak di Pegulu. Tu aisa da kepegakunan na tentu soon may pai Father individual confession nga tumimong takaw kiba da timpu da patakan ni Father da mamusaw da dosa nga bita takaw da tepat kaza da tumangab sa sabab na dosa da takaw kapas di anuan da general absolucy isababi na nakatindapaw amin na pagi da ananganzo teka tia sebagai da tugas sebagai da padre hapon ko sa mikot loy da timpo da kapanigitan di kapagakunan da kapanakan da general absolucy diha kiba pipia timpo pipia da panambasangan natul jadi dia zuna pa da menantu da timpo tumanod da timpo di pinatak da ka inoko da mission da toko ya dari ingkano dari kalamasan toko da bayan diti bagad no boss ko di katimpunan da misa manang katuwad toko da Tuhan manang katuwad toko da Tuhan tapi humansan toko da Tuhan dari kabasan lagi dati da iso ikansanan di obiton toko da Tuhan da bayan diti napong manak na toko da iso ginabo di paintatap da memang gumuhi da Tuhan tatapat kaza mangibago da kapasisan da toko yang pada ka kami baguban da kapasisan da toko kabasa toko da mambitua di tia pamugunan toko diti kano tiampo sa da toko da papazo dengan da Tuhan toko. Sahabat mingkakat, sumambayang toko da ketundudan da ketumbazan. Ketumbazan zo da diso kinaingan, itama tabakas, manonodo da taban tanah. Do sababi kanunu akito mau kita. Ketumbazan zo da diso Tuhan Yesus Kristus, itanak tuntoy soon nanak ni kinaingan. Nanak ditama na pag-usababi umong. Kinaingan, mantad, kinaingan, tanabaw, mantad, tanabaw. Kinaingan tutupot, mantad, kinaingan tutupot. Nanak akon ko tinodo, sumpimiyonsi, miyampay ditama. Maza disido o sababi donotodo. Montok dotoko tuhun ngabi. O montok pumusisan dotoko suminandot sido mantan surga. Maza di spiritu tabitua nada di Tuhun dari hanga Mary nada di Tuhun. Montok sebab dotoko dan nakapapakid salib dari sibo di Pontius Pilate. Dondo so isido da kapatazon nahobong timinungag bago ontok di tadaw kumatahu. It katunugan biampay di buhok do tang bitua. Madin sabat isido sa surga. Pinaikaw dari abananan di tama. Bikat may bago isido. It kabantugan da mamisala di sangimpasi ang nangapatay. Kapamalintang daw ay sumay kapuson. At umazanzo, edi Espiritu tabitua, Tuhan, imananak na posisyon. Imuzo mantan ditama, amlitanak. Ibiampay ditama, amlitanak. Belsambaon, bantugan may. Inakabos, maza di profeta ngabi. At umazanzo, iso eklisya, tabitua, Katolik, Apostolik, mga kunzo na iso kutsuan,
Montok di kepohyangan dosa ngapi. Om mandadan dazo dari ketuangan di nangapatai. Om di keposison di penggunaan demikot. Amin. Ay say sanguhun ono koyho do aku ko I konsikan I pinatonda demontok di isay no po iguminavo di sido. Nga kapanak do toko do pemusaban kamoy di I kinantakan do poin penuh kansanan do onwan toko na da do binakas do tumihambus do auhi do di Kristus sunung petu do gumu o pengimbazatan sisimbahan po do toko nga pagkitono sikoyno di kebentugannu oy Tuhan. Pakitono sikoyno di kebentugannu oy Tuhan. Do sa kadungon no da, do eklesia, isuntob kumalaja, do papasuni, do kamagaton di tuhun ngavi, tongomosikin, iaw onwan, do kasibatan. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Pagkitono sikoyno di kebentugannu oy Tuhan. Do kohon no da, o kodo dovo, do pamamasi di sontob nangasatahan, do kababazat, kapangundasan, mantad no, do tinohod, do tokow. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Pagkitono sikoyno di kebentugannu oy Tuhan. Do kasindak na da, o vinon, miyampay do katumbazan, kahansanan, idpain baguban nga bantad, di kinasimbanon do tokow, maza, do kinapadsuan, do di Kristus. Kanono sumambayang do di Tuhan. Pagkitono sikoyno di kebentugannu oy Tuhan. Buntok di tuhon ngavi, imong maguno da kabahan, diyoho, do idgana, do pangusapan, do tinan, ginavo, do popo simban, do kapo mosizan, do tuhon. Kanono sumambayang do di Tuhan. Pagkitono sikoyno di kebentugannu oy Tuhan. Buntok di tuhon ngavi, inonwan do baba, painhohobi, do id kapangin sa samadan, di sontob, kitaluo, id kasusan. Kanono sumambayang do di Tuhan. Pagkitono sikoyno di kebentugannu oy Tuhan. Sumambayang toko mentok diyaho, sumakit miyampay tolo COVID podom sisam, do maza, do sakaday, do dukutul ngavi diyaho, nos ngavi, paganakan, kinauvangan ngavi diyaho, do ovit no da izyoho, do id kavasyan, do dumuapus, dititimpu, do kasusan. Kanonos mambayang doy di Tuhan. Pagkitono sikoyno di kebentugannu oy Tuhan. Kanono mikot, doy di Sancti Maria tinada tokow, mokyano do sido, do manampung do tokow, kumadi tanak do sido, I Tuhan do tokow, Jesus Kristus, miyampay sumambayang, Ave Maria, napuno ka ng grasya, miyampay ang kinayan, bitua kabitangan sa kanitando, bitua ituba di kinanyo Jesus. Sancti Maria, tinanok na yan, pagkinsanay ko, itutuhon ngabi mamidoso, lubabay no, mantok jam, nakpatasan sa. Amen. Bantad di kahintaan no, dahil kabinsyanan dahil dagay, o ama, pasimbano no, iti kapopo posisyon sa, pasimbano si kono do, tuhon ngabi di kahisaban no, tuhon ngabi di nonga sukod, guminabo di santong pinangun no, ipapapazo diyaw do dilahan do pamumuso kayman. Maza ni Kristus Tuhan sa. Amen.
Azo kuni Tuhan kinengan sa binangun. Tumazadak bos yan no nakatema zika di lauti takan sa diaw. Tuba di tanah kelajan hangan ngabi do tinaw tuhun. Lubani maiti mentok nagay di lauti dang posisyon. Azo kunay Tuhan kinengan dosa pep minangun. Tubaza dak bosyan no nakatemo sika dihing anggur takan sadiaw. Tuba di kubas anggur kelajan hangan gabi do tinaw tuhun. Dubani mai iti di tinuman da kosenvananza. Imang sembayang, wa itu bidang ngawi, do kau bukan ku am dia sungawi, atau mana ada di keningan itama tabakas. Ay mono dari Tuhan ikaw bukan bait mongo, montok di kasa ng kabuntugan ni Ngandaw, o montok kubosyan do toko, om di kubosyan do sabyabi Elisia tubitwa daw. Iti kau bukan ay Tuhan, sumambayang sikoy, mambakas nada dahasang ngapi dagay, o mamitua di ongohi no itinan ng ginavo, montok di kapamalamazan di kalamazan ngapi Paska, maza di Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan, miyampay deso, O miyampay sundubano, pain sabata ginabang ngapi deso, o'y sabaton sa natin kanu menak dak penong katawadan ngapi dari Tuhan, kidengan datoko. o tunod ang pinino iti. Totoo tepat na katunu na matuwi diti, kalajaza om kapamasizanza, tamay mo, amindom manopo, na manak diyaw na penong katawadan ngapi Tuhan, tama tabi tuwa, kinengan tamakas so may sakopuson, maza di Kristus Tuhan za. Tu kapangan pa isido da popoyo, di makiki iyang habi daw kukumoy da kapatazan daw mikot, do idinuhu takabas tabi tuwa, pinentahang disido da diyo ikabantugan daw, da papakito, da maza patu di kososyan di undang-undang am di propeta ngabi, do ikondasan na po nga magabit da di kabantugan di katungagan. Amin kano, miyampai di kuasa do surga, sumamba sikoy diaw da tumoy manopo da di tanah, idumbangan da kelajaan nu, miyampai ay sakupuson bangazo sikoy. Abitua ay Tuhan kinengan, na kekuasaan ngabi surga, taban ng tanah na penuh na kebantugan nu, asa nakabas kosa. Azo isidoy mikot dengan ni Tuhan, asa ni nakabas kosa. Matutupot, obitwa ko, oy Tuhan, itubod na sa kabituahan. Itinapogi, do di zono da bitwa, ititak ngavi sumbayang sikoy, maza da pasandot di spiritu nu, da ditingavi miaga baw matu. Moida ada di da itingavi na mentok dagay, ditinan, omza, di Tuhan Jesus Kristus za.
Untuk ditimpu dan iman petembus sida. Om nasagakon sa seminwang de kondasan daw. Binangalu sida doloti. Om minanak daw penung katawa dan ngavi. Binangakib di. Om pinapatak di dan makiki iya ngavi daw bos. Ono iti sababi ko. Om pangakan na diti. Tuitinay tinaan ko. Ipatakan may montok Yesu. Idlahan megadi untuk napungo imakan bin sasadok. Nano disdes saban. Abinsan po, daminanak do kapunong katawadan ngavi. Pinatak disdoi dan makiki iya ngavi daw bos. Ono iti sababi ko. Om penginum no mantad diti. Tuwitinay saban di za ko. Iza di batas kapapago may soko puson. Ipatunguan may montok Diyosu o montok tagumu. Montok ni kapahiyangan dado sa ngavi. May na iti dadikan naman dugo. Ikatapatan taham lati do ketumbazan. Kapabaw sikoy do kinapatazon nu, oy Tuhan. Om papatahang do kinutungagan nu. Gisong likod ko bago. Iti na pogi na masuk si kay mamalamay di kandaman di kinapatasan ng kinatungagan daw. Patakan sa diyaw Tuhan iloti do kapasizan o misasaban do kapasizan. Manak do kapanong katawadan ngavi, do nigitan sa kayo diyaw do kapadan, do dumbangan no, o manampuan do diyaw. O do kasay sa kada sumambayang, lumagi do di tinanam zali Kristus, o timong sa kanadadad iso, mazadi Espiritu tabi ituwa. O namay Tuhan, Ecclesiano, pintongkop, patutongkop di pamagunan. Ubitano sa sido, dadi kapunuan na tawad sa kaday, Sungabian miyamba di Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, sabi api di Padang Api. Ondo managi ito pinay ngapi Dagay. Idong kakodop, idikan sanan di katungagan, sabi api inapatay id kosyanan no. Tayo mo na ziho dad navaw do vos no. Kasi na dagay sabi avis mambayang sikoy, damyampay di hahangay tabitwa Mary, tinadi kinaingan, Sancto Joseph Salvador, myampay di apostol tangabitwa, sabi avis sangti, ino kapaponsiko diyaw di po ompus di umulan ngavi, kano sa kanada di kabosyan, da dumadi, da sampi tumungkus ngavi, da kapasizon selajul, ang mangazo, ang mambantog diyaw, masa di tanakno, Jesus Christus. Maza di sido, myampay di sido, id di sido, ikiningan tamatabakas, idi kapisan di Espiritu tabi ituwa, sabi kabantugan kapantangan nga diyaw no, montok sa hihinaid ay sokop puson. Amen. Dari penuh di mamasi naug maza na penghiyaan poin kidaingan ngata masikoy na mampos. Aku
Pagabasa sikay Tuhan sumambayang sikay, damantad patitik talat. Katawad na damanak, do pibabasan, itadaw nga vitakay, damazari sa kanay na kusyanan no, panggabas si kanada tumay mo damantad doso, ang pagtampasi mantad sa pepikosan ginavo, damasa sikay pingandada, di kansa na nabituhan, di kay katan di mamasa sa Jesus Kristus. Tukong pamalintan ni kuasa o magtugalan ako nga tiyaw dumay no ang sahinay. O Tuhan Jesus Kristus, si minabos di apostle nga binu. Pibabasan timponon ko Diyosu, pibabasan ko takon ko Diyosu. Kadentong, di dosa nga bitagay, nga ada di katumbazan di eklesyano. Om katahuan na damanak no sida, ada pibabasan ng pisan, ikatunudan may ang pahizab no, imamama siya mamalinta, bontok sa hihinahid ay sa kapuson. Amen. Ipibabasan ni Tuhan, may ang Diyosu tumay mo. Amiyapay sa lupano. Kano magitatak ni tanda daw pibabasan. Oy domba di kinaingan, mongidu ko di doso mapi di pamugunan, o siyanay dagay. Oy domba di kinaingan, mongidu ko di doso mapi di pamugunan, o siyanay dagay. Oy domba di kinaingan, mongidu ko di doso mapi di pamugunan, ono ay sikoy do pibabasan. Intangay, idomba di kidagan. Intangay sido, imangido di dosa nga di pumugunan. Abituan ay santa ho, day makan minsa sanap di domba.
Kano sumambayang. Demasa sikay manayma diti misterium tabantog. Papatawad sikay da kapanahuadan da diyaw Tuhan. Montok papatumbazo da kay da masa po da di tanah da dumadi da magi ngabi da babay na patu di kanunong ngabi da surga. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. Tabinay ko nga vi, ikaw po da makinangaw da kapayhan. Sambayang ko'y man katangaban, miyampay kapanakan da kapahyangan nga vi, General Absolution, itimpo kapanagitan taon 2021. Aiso da kapangukunan taso sanguhon, da ponjulon miyaga di taon nakatahib, nga sambayang ko'y man katangaban, miyampay do kapanakan, kapahyangan o tanudon. Tadaw natanto na po kaponjulan sambayang ko'y man katangaban, damuntok panambazangan do St. Michael, nga ontok ko apat, tadaw buhan ko taho, tadaw kapat, tumimpun da jam ko si zam do ngosubab. Ontok ko, opadamonom tadaw buhan ko taho, itadaw ko duvo, tumimpun da jam ko tu dong sedop. Omontok ko, duvo nga padamapat, tadaw buhan ko taho, itadaw ko taho, tumimpun da jam ko sizam dong subab. Kapayhan sumusut, pambuson ko daid pasamalazo. Permohonan lawatan ke rumah untuk sakramen pengurapan orang sakit, komuni dan pengakuan bagi yang benar-benar perlu. Orang sakit, uzur, dan kurang upaya. Bagi umat yang ingin membuat permohonan ini, Anda bolehlah mengisi borang permohonan secara online yang boleh didapati di ruangan Mission Office di website paroke. Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi pejabat mission semasa waktu pejabat. Harap maklum. Permohonan sakramen pengakuan yang benar-benar perlu. Kepada mereka yang benar-benar ingin membuat sakramen pengakuan, Anda bolehlah menghubungi pejabat mission semasa waktu pejabat untuk membuat temu janji. Sila maklum bahwa pengakuan individu ini hanya akan dijalankan semasa waktu pejabat sahaja. Pra-pendaftaran atas talian bagi misa di Gereja St. Michael Pinampang. Pra-pendaftaran umat untuk menghadiri misa di Gereja St. Michael Pinampang boleh dibuat melalui atas talian online. Kupon digital akan diberikan kepada umat melalui WhatsApp. Sila maklum, tarik tutup pendaftaran adalah pada setiap hari Jumat jam 12 tengah malam. Mohon kerjasama semua umat untuk mendaftarkan diri sebelum tarik tutup ini. Sila maklum bahwa SOP kini telah menghadkan penyertaan bagi kanak-kanak berumur 10 tahun ke atas dan warga emas yang benar-benar sehat sahaja boleh menghadiri misa ke gereja. Bagi umat yang kurang sehat ataupun mempunyai anak kecil, Anda disarankan untuk mengikuti misa kudus atas talian, online mass, dalam bahasa Kadazan pada setiap Ahad jam 8 pagi. Drive-thru communion di Gereja St. Michael Pinampang dijalankan pada setiap Ahad. Laluan dibuka pada 12 tengah hari
sehingga jam 12.30 tengah hari saja. Terbuka hanya untuk umat di Paroki Pinampang sahaja yang telah mengikuti misa live streaming penuh. Tidak ada kekangan had umur. Umat tidak dibenarkan turun dari kereta dan harus mengikuti arahan waden gereja semasa beratur di laluan drive-thru untuk menerima komuni. Kapayhan Tauvino, kempen monohod za timpu kapadihinan o zuvon do Paroke St. Michael Pinampang, Om PBSM Cawangan Pinampang, miampai sakadai do Jabatan Perubatan Transfusi, Blood Bank, Hospital Queen 2. Kanjul o kempen diti do ontok kotu tadaw Wuhan kotohu, ikontok da tadaw minggu diti dumonto, tumimpun da jam kosizam do ngusubab, gisom da jam kotohu min sesedop, dadayho id hintun Paroke Pinampang. Ingkakano o kapayhan susubay, o kito da website St. Michael Parish Pinampang. Kano sabiabi mingkakad? I Tuhan miampai dia zo. Miampai suluhan Balakatay i tengohi nu semambayang sekay Tuhan. Miampai balakat i ikatan sa hihinaid. Ambot yung buso na ziho da ohi da diabal tabasi di tanak untoy sa on nanak nu. Moy da tamay mo na dahil ziho da humizab tawi pa di da kanu di nakabantugan edisay da binanus da pinakitanan di sido itinan daw sendi da di kaymazan di makiki iyang abe daw. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. May kinangan tabakas Mambalakat na Diyoso, itama, ami tanak, ami Espiritu tabitwa. Amen. Ugad no, ang pabala no, iabal tabasi di Tuhan. Tadadan kay kinainan. Bertobatlah